Preduzeće Rudnik i termoelektrana Ugljevik je u prethodnih 7 mjeseci ispunilo sve zacrtane planove, a nakon remonta bilježi najbolje proizvodne rezultate, kaže direktor Ugljevičkog giganta Čedomir Stojanović gostujući u ovonedeljnom izdanju emisije Panorama. Plan proizvodnje premašen je uprkos teškim uslovima. U zadnje 3 godine nismo radili te duže remonte i sada smo se odlučili da uradimo ovaj remont od 47 dana i time smo dobili bolju pouzdanost i bolji kvalitet rada termoelektrane, što se već daje rezultate i ogleda kroz rad. I s druge strane pomjerili smo kapitalni remont koji trebao da bude 2022. godine na 2024. godinu. Što se tiče poslovnog, znači financijskog rezultata, kao što znate, isključivo zbog tog razloga, znači nekih zastoja 47 dana gdje prostom računcu dolazimo da ne falilo samo proizvodnje 22-3 miliona konvertibilnih maraka. Mi smo završili prvi polugodine sa planiranih 18 miliona minusa, znači to je bilo planirano u planu poslovanja jer smo znali da u prvoj godini idemo u taj remont. Međutim, evo sad već možemo slobodno reći da je remont dao svoje efekte, da mi imamo jednu od najstabilnijih proizvodnja u zadnjih 10 godina i evo već smo na kraju 8. mjeseca i mi smo prebacili već plan i idemo iznad plana. Dosadašnja proizvodnja uglja je 1.193.000 tona, što je iznad zacrtanog plana, a ostvaren je i plan otkrivke uglja. Također za 7 mjeseci u sistem elektroprivrede Srpske isporučeno preko 826.000 MWh električne energije. Što se tiče rudnika, on radi isto dosta stabilno i dobro, pogotovo kad uzmemo kako su teški uslovi, bili sada visoke temperature i sve ovo i zahvaljujući samim ljudima koji vode rudnik i koji rade tamo, postignu se dobri rezultati. Imamo iskop uglja koji je oko 1.200.000 tona i to je nekih 5% iznad planiranog. Imamo otkrivku koja prati te rezultate i možemo reći da sasvim dobre rezultate proizvodne postižemo, da ne kažemo čak u jednom dijelu i neočekivano za ovo doba godine. Do kraja godine planirane su nove investicije, nabavka dijela rudarske mehanizacije i određeni broj prateće mehanizacije. Pregovori oko izgradnje fabrike gipsanih ploča također su u završnoj fazi. O ovim ali ostalim aktuelnostima opširnije gledajte u emisiji Panorama u nedjelju 29. avgusta od 20 časova.